E whaatalo whātu talafo ala Radio Samoa i le nei tai au, mā lo le folau, u se mele whaafonga o talo le aso lulu. I tala tomua, wa ave le uni le matanga luenga wa onga i le Employment Relations Authority ona o ana vaea o loo fuafua. Silia ma le fitu se launga aluenga wa whai mai le matanga luenga wa onga. O leo loo wa aio e whaamuta a o tau ma whai e whaasao mai le whai tau miliona e tusa ma whaatanunga le malo. Peita i ele ofia fia i ele uni le pisa a ma ua whai ailana talo sanga na nafi le pūlenga tuto atasi e ilo ina ngā aluenga ma le mana onga ia vave o na ilo. O le whinaua le uni, wa soli e le matanga luenga maalienga na whaia matangata ngā lulue, ma e le mai le uni le tala wasau. Le isa tali e le matanga luenga wa onga, na ona whai mai ana nafi o lea wailumo le Employment Relations Authority. O maalienga o loo whaavai ai le whinaua le uni, o loo ai e tatau na tau mo whai i tu e lua e au fie le uni ma le matanga luenga, e sa ili mua se maalienga whaato a fufonga lea i whaululunga le matanga luenga peita ai, e le i whaia e sui o le matanga luenga. O le anga ese le ana wha o ngai wha mata ua ise tasi o le italavo i le awa uli o le asunga fua. A o iai la whale wha atalipasi Albany ma ua whai mai eilo na tina wala ngona i le atali i le fefe teli. Se fulu fitu tausanga le matua o le atali i le o wha iloina lo na suafa wha apia i fo ima lo na tina i tusa ma report le One News. Ma o ia le ana wha atawa na ue talavo to alua e tata latu o na se vai. E tupu ele ini se kula ati il whale wha atalipasi i le aso. Pe tusa leo lata i le lua i le awauli ma o le aso malo lo foi. Na sulu le ali ina tau wha amatau i le mo lata ane ma o ina piki ai lo na tina. Report e leo ana nafi na wha amaunia mai ai. E to alua talavou se fulu tolu tau sanga le mātutua. O le ana sai mai e leo mai le whale wha atalipasi Albany ma ua tu ina tufo i le Youth Aid. Ai mai le tinao le atalii, wa ia tau tino le atau ma maulo na alo ma le whale wha atalipasi a o wha awawai pea o na ta ua mai whainga tau wha amatau ma ve singa i whale wha atalipasi. E ono le toi ma mao tutongi nisi o tangata kiwi anga waa ina ia wha asawa le ele tisa i pō malulu ma o se whainga ia wha asoa le le yeile sapalai mo le atunu i taimi e maa walunga i le wha o ngā. Lua tā lai le kilowatt i le tūla leo le ofo mai le Octopus Energy mō pā anga waa. E mawhaiono lātou wha asawina le ele tise i le vaitau malulu le nei. Mai le sui al pūlenga Margaret Cooney o le ofo mai o le tau i mō pā anga e mawhaiono wha asawina le ele tise. O se whaingolo o whaia fo i Peretania ma e iei lona tali tonunga o se ulua i taimi leo le a whaia i New Zealand. O se whaingolo o langolango le pulesili o le Transpower ma le tala o lo o toe manuia i pā anga lātou te taliaina. E tolo ta avale leo whaaleanga ina i le fiafia na nafi na ua feto ai ma le ta avale na whaia lātou tūlinga i lunga le motorway i Aukilani. Tūlinga nei na matua i poloka i mata avale. Lata i le tūlai lima i le fiafi i lunga le State Highway tasi Northern Motorway ma o ta avale leo wa lave vea wha apea o le taimi na tau ma whai atu wai e wha atu le ta avale na tūli loa. O le lata i Otea Valley le ana wha atu a atu wai ma o le ana ave i loa leo le ave ta avale. Wha amaunia mai ai le ofisa e le ai seisi na wha amanu ali ai ma o lo wha atari mō lianga. Ai inisi o lanes na tāpuni o le motorway le taimi o le afiafi e awhaane le fitu ana pō wa wha ilo mai le NZTA watu e tatala. Ma tala wha ai u, e lata i le tolu se fulu afe tā latu pe tala i tua mai le credit card lea o ngā sāpu lea o ngai. Ma ua wha lea o ngai nei malana le sitala o ia o se whaia o ngā. E ono se fulu tau sanga le matua o Miriam Harma sāpu lea o ngā le te kura kaupapa Māori o te atu ni o paparangi Wanganui po o lea o ngā tūlanga lua ea o tawina i whanau mai le wasenga tasi a ngā i le wasenga valu. Ona olona tūlanga whaapulea o ngā ia umi ai le credit card i lalo whaatangana a le komiti whaafoe i mea whaaluai. Peitai, o le tausanga e lua fesful ma le valu na mawai e le su e tusi le te lo mea tutongi whaapea tu petala i tua na whaia e au noa ma se whaatangana po o ni li siti fo i e whaamaoni ai. O nisi o tu petala e whaapea na whaia i no fuanga i papu ma le casino i Aukilani. Mai le au wha e luas fuluiva afe lima se lau fas fuluiva tā la. O le se fuluiva afe tā lau tupe nei na tā lai tua. O aperino le lua afe sfumaleiva. Na wha amawai ai Miriama mai lona tofinga wha apulea onga. Peta ai o lewa o osi lava le pulenga lona ingoa o ia o se whaia onga le sitala. Reporti a le tio ani usilo lo o toi tā wai. Watalia e le sa apulea onga ele isa o ana wha ai unga na whaia. Ma o le telo mea na whaaluaia na te le o mana tuaina, o na o le telo mea na mamawhai lona mawhau. O tala na o le nei tai au, manuia le nei asu.